Tala Fou Tala Fou mai le si ufofongo le lau mua mo le nei tae ao, o le aso luas fulufito se te ma lua afe lua faa. Ua maua isu enga fau al matanga luenga wa onga, nisi o mafua anga ya laiona le manui ata mawhai ngā whanau e au si ai maka e ulufale ai le university. I se whaatala no anga le minista wa onga Erica Stanford, na ta ua ai na whao ngai le matanga luenga wha maunga e le whailo ai na ingoa tamaiti. Mo le whaasfulu wha feo tupulanga Talavou na whananau i New Zealand i le lua fe ma le tolu. E whailo ai tu e feso o tai ma le au si o le NCEA mo le ulufale atu i le university. O le iwa 10% o Talavou e le au si le UE na whea ngai ma le tele o lo i tau. E pei o le tālia o whaasalanga la tō mātua mai ni whaamasinonga o tina e maua le tolu sfulu a whetā la pe sili atu mai i benefiti. Ma la tō e nafa mau au nanga ale o ranga tamariki e le ausia maka e ulufale ai i university e tusai masu e suenga o isi tamaiti e le ausia le UE. Pe asili atu ma le toa whao la tō tei mātutua ma whea ngai mani whaafitau li se tele i tonu o la tō ainga. I le ngatai lea na wawa ai fo i le tūlanga na o iaia o onga la tau mātua na telefo e na vaaya le pa uma o lalo maka. O le aso le avalau ina i luma le whaamasinonga whaitu malo i whangarei e winga i le maliu ai o Kanin Petera le tamaititi se 15 tausanga lena maliu a o iai i le tafaonga le a o ngā whangarei boys i le ana i Abbey Caves ia meo le luafe lua tolu e toa se 15 tamaiti a o ngā mawhaia o ngā toa lua na mawhaiona whaasawina ina ua waveona lolovaya le ana mai i timunga mamafa peitai na tawhea Petera e tusai mali poti na munumuliane mo lia i le work safe le komiti whaafoia lea onga i molianga e lua o le tuina ato tamaiti mawhaia onga i tūlanga la matia po o le oti. Mana i o ina i le komiti whaafoia molianga i le maasino i ulai. O le asonga fua o whaavanoina o wale walauina o whasalanga ma o le aawai ai mātua o Kanin. Na manino waloanga a le ofiso wa ai tau i le aso na lua i le tawhaonga sa iai fo i whangarei i la pata inga lanu moli. Mo savidi malolosi matimunga mamafa na ngā lulu e whaatasile a onga ma le work safe. I le ilo ina o lea mata upu, ma whaatatitia ai loa ni tai ala fou e muli tai mo ta whaonga i whafoato lea onga. O le aso lua le vai aso fō lea a matai o na tutongi rats test, po o su inga o le COVID-19 na maasani o na mawafua, o lo o mawafua tests i le taimi nei, e mawhai ona piki ina mai i whale talavai, po o isi no fuanga le soifua malolo ina, e le aise tutongi se ia o le aso mua o ke topa. E amata mai le aso mua o ke topa na whaatauina tests, sa whaasile le malo i le amatanga, o le atau fia le tuina atu fuo tests, mai le aso tolu se fulo iuni peitai, na toi whaupopo le isi tolu maasina. Ua tele ina ta iluanga luenga tangata i New Zealand ona o le tangata o le soifuanga i whaamaumaunga mai le Stats New Zealand o lo whaali ai le siiti o le au whainga o tangata whainga luenga i New Zealand mai le selau walus fulufitu afe ono selau i le kuata mua le lua afe sifuluiva i le lua selau lua sifulu afe iwa selau tangata i le kuata lona lua o le lua afe lua wha i pisi nisi umai le atunuu o se suenga fau o whailo mai ai e toe o le afa o tangata whainga luenga i New Zealand o lo o mafau e suesenga luenga lona lua i le tausanga a sau e talia tuai i whaafita auli o le tau o le soifuanga. O le aso sa nei a matai ona whaatapula a le whaongaanga o le suavai i Wellingtone o se suinga wha le tausanga e whaasawa i le suavai au whaititi ai ti munga. O le aso lua iwa o se te mai whaamamalua i la pata inga mua mo le ai o Wellingtone i Porirua ma Lower Hutt. O le lapata inga mua e whaatangai tangata o na whaao ngā sprinklers i aso ta ilua uma e le fau i le lau mua i a lapata inga i le whaongaanga o le suavai i aso ta itasi. Ua tau fia ele a ingo se tamaititi ele atoa le malosi ni au nanga lango ona ole tau fia le o fesosoani tau tupe peitai na ta ua ele matanga luenga o atina inga maanga feso tai o lo whaatali se isi whaamatalanga mai le a inga le ana talo sanga mo se whaupoponga o le fesosoani tupe a wale au nanga na te ena le a inga whaamatalanga mai le MSD ma whaapea mai ua umona ave umai totonu pepa ma whaamaumaunga na fesilingia ele matanga luenga na misile tutongi i le aso se fulutolo se tema ta lona whaatupeina i lalo le porkalame o le Enabling Good Lives i le silia ma le tolu tausanga a o whaatautaia e le mana whaikaha
E luas fulu tausanga o Ryan e maua i le Critter-Shaw syndrome, mai te lelu i tau mawhaafitauli e nafa maia i lalo le Enabling Good Lives. E mawala lato paketi wha le tausanga e whaalu i ana au nanga fesosoani e au fia i se vai ngā tupe e tausia i tangata e maua i ia whaamai i o lato a inga. E se fulu iwa tausanga o le tamaita i Tala Fou ia Claudia Hall na whaasoa i lunga o le staff i lana savalinga i tautau fia i luna whaonganga o le vape. I le whatausanga talua i naulaina i e Claudia Hall lana vape mua. Sa lilo yo na manatu le whaingo fio na tōsina i ai ma le whainga tau na toi tuu na amatau na iaulaina le vape i le aonga whaasolo atuai na whaatetele pe a alui pāti. Sa ia tā ua na amatau na mana ia mai matua i fōlawa i leo langa, peitai ina ua whaisina umi na amatau na ia whaalongo ina le suinga i lana whaalongo ai mai sepe a mana vai tutonu e tinga ai le whatawhata o lana masani e ala i le vape, toi mo i le vape, mawhiawhia i le tino i le nikotini. E ui le tamawhai e tā o filo na toi tango fio vape ai ua matua i whainga tā lava na ia whaalia i le staff e le ai se fesosoani tele i le taiminei o na olo o a onga i le onga tono Wellingtone, mai fase furu lima tama i fale o loa i whaatau inai vapes lata ia onga e iailana wola te nonoho whaatasi na amata whaonga ina le vape i le se fulu lua o na tausanga mai o mai le taiminei i le o mawhai na tā ofi e lua se fulu tausanga o Joe Valentine na amata o na vape i le se fulu lima o na tausanga mai whaatolu se fulu i le fase fulu taimi i le aso e ulai nai o no le mana o le tino i le nikotini ua liliu nei le sikaleti ina ia tautau fia i le vape ewi ina peye le talawhia ngai le whaalongo le toa tele ai ona olo o lato i loa vai la autonu olo o tutono le sikaleti pe a whaatusa i le vape e le lopo o havai la au ma me olo o tutonu o se tasile o whaafitauli olo o iei nei whanauiti matupulanga Tala Fou pe ona tā ua i Tala Fou o toa nai o le laititi o tausanga ua tele na amata whaongai nai e whanau vapes o le tai ono tausanga. Ua whaongai leo tai ala mai whawhato New Zealand e whai mala fua fou mo le laina mo fisosoani ma whaalawalawe whaafua sei le tasi na amata i le lua masina taluayo na whaia whaataita inga o awala fou mo laina telefoni o le tasi ma le tasi o lima ina ia avele whaamua i so se telefoni e whaao o atu. Whaalia leo na lato waavai i le whaatulanganga o laina telefoni i Peritania ma au se talia au le i whaatulanga ina ia whainga fou mo New Zealand. O le taia fo ua whaatulanga i le tuina ato le whaatanganga i leo e aluai i senga luenga i le mamafa o le solitu la fono tūlanga la matia po o aiolo o afia ma po o afo i tiutia leo a whaia o ngā o le a whaaua ona whaia i suenga leo pe whaasalala watu i le atunuu mo whaamaumaunga ina ia fo i ai le tutupo whaalawelawe ai mai se pe a fiwe whaatali au nanga pe a vili na ia numera. Ua whaalawiloa le minista wa onga Erica Stanford e tolu se fulu miliona tā la le vai ngā tupe o le aave e se mai se porkalame na whaatupe ina mo whaia onga e a awa ai le te leo po le ngangana Maori ina ia whaanganga le vai ngā tupe e fesosoan iai ma ave le whaamua i le mata upu o le matematika. Whaalia Stanford i le tai au nei o le porkalame o le te ahu o te reo Māori e le o aloa ia mana maua i loilonga e le aise whaamaoninga o au ngā tere lea porkalame mo tamaiti a onga. E te le whainga malanga wa alele na whaalea o ngā ina ma whaatua i le poana pō o na o le malolosio savili i Wellingtone e fitu malanga na whaalawelawea a e tolu na whaalea o ngā ina sa whaapapole ina tangata malanga na fuafua e o mai e mai mua i le taalonga lona lua a le olopeleki ma le wallabies i le awhiawhia tae ao. Tala Fou ia mai le si ufofonga o le lau mua mo le neiwa aenga o le tae ao.